İştevanikirin kesayetiyen siyasiyen cihan eli seğildana xelkeli İran'e berdevame. Ines Schurtner. Seroka izbaçepa Alman ragian ku birojana xelke İran'e bo serbilindi, u azadiye şerdikin, lidici rejimeke şerdikin ku sivikati biciyana vandike, ev heceye hevgirtinemene. Cialiyedin ve Senator Mitch McConnell ragiant, bideikan rejime İran'e micule u belavkirine terrorizm, ricandina xvina Amerikayan, li peyketin bo bibidestvanina çeka navki bo tepeserkirin, u serkuta xewn u xveziyan xelke İran'e buye. Tepeserkirin li navxve, destirece lider ve, ev kumara şeytani ya rejimeye, te xuya kuni halerev şeherifine de, u yekdem ciherzunine. Em digel xelke biver en İran'e ne xelke kubo paşaroca xve şerdike.